Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaafonga. Mai le fono al Parlamento o le sfraile lo sulfito o che topa I felafulafo inga o le ripoti al komiti fa Parlamento fa atau il taunu ungol su enga al komisi su o fa inga palota lu o luatasi. Masauno ai le fai pulo le tu malo palau li fa le sunga le o talaki la mo sio. Le langlangoina le lona I tu malo le fa awa wai pe o le se fulu pasene. Ia manino le tu langa o le fai pule se fulu pasene. Ma le fai pule na fili mai e lona I tu malo pe a fai fa awau. O le bloke ti miliona tala na fa atu la fono ia fitu ni tamaita e il komiti fa I tu malo. Ma ua te lei ava no tina. Sauno foi le ota. O le si ava no mo tamaita I o mai ai le palota. O se vaenga fa upu fai o tau va mai ai. A fai ono sfulu sui tau va se pati o le sefulu pasene le ono. Ia ono pe sili atu foi ni tamaita I le na pati e tau va mai palota tele. Ma le whaonga ino le sefulu pasene e pe ona iai nei pe ale au sia le sefulu pasene o fai pule tamaita I le mauta. Ma ia whaamanino mai po o feo le Parlamento e tu ai le fai pule na sau I tonu I le sefulu pasene e peitai. O lo te ena e le ota le ave ese o ngā tai vai mai le tu malo palau le whaalwha. Ma ia langlango ina ai le toe whaafo I o I tu malo whaapalota I tu malo whaalalawhanga. O le simta upul palota mai o tangata nuu Samoa I whafo. O lo langolango ina e palau li whaalwha. O le fitu na inga o na fua wha o popo le mauta wa ia langolango na fua wa ave savai. Peitai, wa ia whaamanatu le malo o tu mua e se fulutasi o na pou. Ua whaamalia ina po we ono I salawhai. E te tau na tanga I ile awivi wa tu ule anga nuu I tutonu o le filfilinga. E te tau fo ila o na yaisa no fua o lufi le ulumuenga matui sa mau. E manatu le ota. A fai eo o isa natu langa lona winga e 5 na fol pal mene o no yai o se numela I mawhai o na ausia I tupe ale malo o lo maua. E nisi o tala mai lava I le pale mene na langolangoina I le launga al fai pule o finao. O le tasi o pule I sala fai le toe whaafo I o I tu malo palota I le whainga sasa wai I vaenga o I tu malo whaalala whanga. Peita ina te talo le fai pule I a fai malo kika Star Wars o ngā ngai fo maunga numero tasi e au fiai manase masafoto ia whaawau pea o na whaonga e palota tele le se fulu pasene ilo na whaonga ina o lo o iei nei e ui ina au maile li poti ele o iei se maninonga o le se fulu pasene. Ele mai tau e iei whaipule sa tula iane masau noa I o lato mafau whaunga whaatau se fulu pasene. Se a foi mamadia ia fina ngalo whaadia se fulu pasene. Au le tu malo whale la taima sa matau. E matua langolango ina le whaatu mau e peo tu la fono e peo na iei te minei. O le whapea mai e ave ese de tu la fono e manatu nei tu malu. E leo se tadi leo le whawhita out. Na ala o na tu la I mai fe ese inga. Ona o le manino le tu la fono. Ese de whawinga ina I reisi. Ese de whawinga ina I reisi. Tu la I mai lole bebesi. E pero tūlanga lea o te whaatau aina I tele se 4%. O te whaatau aina I le se 4%. Ati sila foi lo whionga le whongwhitalai. Telefona I tina na mua I malai me ne mauta. O tina whai tau lea o lea tunu. Eo te lea tau whai atu lea tau sira fia umalako. Tele o nei tina wa lau loa ai sa mua le lalolangi le tomai. Le tomai. Ma le tā leni no mai tono mauta nei. No te mantua le tina e tō dua e a fio tui. Ia, te le tau whai atu. Te le tau whai atu. Le fio ngai ani malemanu, o te whawhetai. Se tasi o tina e, lava foi le tomai. Ma le tā leni na mai e le atua. I le matango fie foi, o tātou whaanongo iai, wa tua foi iai, I le nei foi maota. Ioe. O ia foi sa vea ma tai fono le tupe le pae inga taluais. Ma foi sia, ono le tina, wa lava le tō wha. Yo, lava le tō wha. Wale me mondia ana wha pe tula I maile I tapipi, a wau leo te pale bia, o ke wha bins kā kope. Ai la iti lava fai pule na tula e mau lato wha leo le mana onga o le whao tuanga a le komisi sue. E iei fai pule sa tula I masau noi se fofo, o le se fulu pasene pe a whai e wha awau pea.
Masaunuanga ia ava SPA ona whautua le lipoti al komiti wha palemene i tai. E iei fo i whaipule, o lo atangia ia lato saunuanga ele o ieiso lato sila fia, ele mafua anga o le whaatalanoa ino le lipoti, e pe ona atoa ai nei le vai aso o whaatalanoa. Masaunoa ai le matai whai pisinisi la ititi mai whaleata le sunga a whale whatanari, e ao ona whaia ni awa o ngā whaipule, e le mafua anga e alai ona whaatalanoa whaalawa i tele ni lipoti le maota. Ina ia le ngata e sao whanga ai tu malo mtangata palota e moli mawina, tau onu manga o sea mata upu, ai o le ala o mea e ao ona whaamali eina, peitai. I saunoanga le whaipule o ngā ngai whamongatasi, o le toe whaafo i o i tu malo palota e le vaenga whaale ala whanga, o se whainga lea, e mauai le nofo le lei ma le whea whani ma ia whaatu mawina le se 10% i lona whaatu langanga o iei nei. Whaafo i le liinga i le kua, o iei manu, o iei nea le inuma, e mangu iai o fongu kako uma. E lua awala ta amale na whapa i ai le son na filas forai le Samoa mo le fioanga o Salamumu ma whangali uta. O le sauninga o le whapa i anga na awai le minista o tanga runga ngā ruenga whalawa inga ngā ruenga tele le ngā olo a fua fitiwa ai. O fisa o le malo ai o tamali o a fioanga o ta uailunga. O le atu le whaaftaitele al tātou malo, e le pūlenga man, whaamalu ali i mwhai pūle o lo tātou wafioanga, whaamalo i loto onsai, ia i tūlanga uma po i sa whaalawlawe i nai loto mamalu, i taimi sa whaatino ai, i ale nei ngā ruenga whaapitoa po i lasa whaaftai, i la fionga le tofi o le tū malo. E ui lava na te i a mato. A lea lava mato te talia i a le tūlanga o sosoani a tātou malo e tātou wafioanga. Ma o te tonu fo, o lea ia au sta i atu tātou wafioanga. Wha mumuro ma pele ue le dua whehuaonga. Mo le atu fo i le whaftaitene le mamalo le tātou atino, i lo to o sa ia fo i onisi o whafita uli sa tu lai mai. Ia a o wha au ngā solo le tātou watinai. Mai le official minister ai wha umomonga o toi wha le ai le 2 kilomita o le awala o tumapu i whangalii, ma le awala i Salamumu, na toi wha o popo le tolu te sima le 2 kilomita. O ngā ruenga o awala ia nga lue ina tausanga le nei, i ona tūlanga masani ai wha saralau ngā ruenga mo tau whonga. Ma manu malo ai le King Construction i le awala i Salamumu i le ofo, e tasi tesi ma le tasi 2 miliona tala. Ai le Lucky Construction Limited sa manu malo le tau whonga le awala o tumapu road i whangali iuta, e tasi tesi ma le 5 miliona. E silia, i le se fulu isi company fau awala i Samoa sa tau ofofo i ngā ruenga o ta uailunga. Pei ta ilo whaaftai el minsta ia olo kon kalate i ngā ruenga o maea, ma le ta ua o le whaatinonga i ona tūlanga ato atoa ona le lei. Ia mawhai ona tali atu i swinga o le tau, ai maise le tau o timunga o iei nei, o le fili lea o so o se ngā ruenga awala. Lo Samoa Entertainment TV mai apia, ia manuia whaungo le vai aso, so e whei roi fo i la songa fua o iluma i le alofa o le tua, ai wha so i fuena.